كارتون أزل فلو سمعتها أبدو فات صحتو بسوتي راديو تيزيري الساعة 4:05 ذاكيا مطاف راديو تيزيري. إمسفليذن نوما تافاكيا راديو تيزيري أن صوفي سون أفزول تاكيا إذن هكا بالدمى تفزار تاكي إذا كا راديو تيزيري المند وعيوان تفكفو ذي ثمورت القبايل يثرى ثواغيت قسناكيا في مرغيف الغواذية ربا سيفا سني ملك مثمورة أتيلي ذي فاتحة أزول في لما فاتحة أزول ليلى شي متعقل تاكي راديو تيزيريان يتفكر أفوس ساكينيا يكزويل تاكيا بلا المزية ليلى ثاني مرتم قرانت هذا غنا ديالي زنا ستاوي لكنتي لي غريان بروفيسور شتي محنداهون تا ذا سلماد كسداويت نفقايس ذا سلماد نتدامسا كسداويت نفقايس يا قبل فين دوا حلو كحريش أمزوار والندى ديالي وسلمى ذاكيا نتدامسا نسداويت نفقايس ديال زور ذاك غورنا ما يقضد كل الوقت ماس حميد شعلالي تزرمي ذاكيا كان يدنا دكتور اون ايكونومي حريش ويسين ديالي يدنا دكتور حميد سلمي نتا طبيب تنفسيس نخدم جاي تنفسيس ذا من ديالنا شيرشور اون اثنو بسيكياتري ça veut dire la psychiatrie دي شدن الروزار l'ethno وين يعني يجدوز فوالا يجدوز cerveau vole au vent كل شان يحواج الدرياس اسكن ازال ازنور فرقاس الشماري غلان أتساد الصابس أشيمي نقول زويلت قوساكيا المندن نتفزع ثاكيا خاطر إني دي درانك تموت القبايل تواغيث نسحس في أطاس ونكون اللي ورا ذينا نفغا ويكذاكيا يقلانا كان غير مسناون غاسولينا ذينا أغد فكن كتموسنيسن أميشر نقابل تسويحت دارن البروفيسور أكيون نيكونومي أغديني تذمسا أمشات نقابل نراك فاتحة أكيا أديني غزول وسمرتاينا ليلا أديني غزول الحميد إلان على غيجي أزول العربي إلان أديني غزول خاطر نكين زابيرسون أزول القبيل المرة إدي تبعن راديو تيزيري كنسنقع لام دو لا كابيلي أزول مقرانا طاس أسنسيوض وإذا كيلانا كين البحار الحاجة نصف الحارة طاس أيني ضرنا كي يثمرت القبايل فارغة مرة نكوني داقين لا نوث مكان نخدم أين من زمان أثنخدم خاطر لنا يلا يتسن العقل يلا يتسن الخضار يلا نزمانات أسنتنصيوة سنيني في نصبر ربي سنين زنا ربي صفار ديفكار ربي تسويح خير تاقي وقيل إلي يدنا ستاوي انت لي غريا لو بروفيسور ثغرامس مازال إلا يدنا سنيني ألو لا سلامس أزول بروفيسور ألو بروفيسور شتي أزول فلاك تاقيت ليلى غارو صواب أكد فاتحة دي الدنيا دنا كتزويل تاقيا أزول بروفيسور أزول فلاك ونعطيكم صحة مين ثاني ما تبقى تكتيني مي تقفلض هادي اللي ديالنا كتزويل تاقيا تفكر كري سالان شركه سمغلين كتيني يخدم داس الماذ انت دامسا تفكر تمغليني فين ضرونا كان في واغي تاقي يدير لينا كيف تمورت القبايل
وصلنا مليحه. الصداره مليح الى قصد ايوا كا بروفيسور كنتي سموغ لينك ذا سلماب نتدمسا اسكو ماذا قلنا ثموت القبيل وقبل تواريخ كيت ساعه كان حريشه كي نتدمسا اسكو نا une économie en Kabylie avant le drame ou la tragédie كين les feux de forêt Goussanaki. Si on revient un peu en arrière avant la catastrophe à Guinard et à la Covid-19. Donc, la région de la Kabylie a été divisée en deux zones. La zone de Bijaya, de l'activité économique de la Sopor, et grâce à la zone industrielle. Donc, toucher la mer, même le Covid-19, toucher la mer. Mais la région de Tiouzo, désertée par les investisseurs depuis les années, à la fin des années 80, il n'y a pas vraiment une grande activité économique. C'est le commerce. Un peu de tourisme local. Le poumon financier déjà dans la région, les régions. بروفيسور سمحي كان ما الزمرض كان تفضل شي طوح امكان خاطر تنكزام شي طوح لهضوري اول زد نسل ويضو زد نسلارا ما الزمرض كتقعد شي طوح لو ميكرو يناي ثاني مير طنقرات سمحي زماك اول استمنت معليش يثورة صافا كيلها داكور اوكي تنض كان تيزي وزو صافيك وتعوات هذا مسا نعم la région de la Kabylie entière نجيو الدنيا تفضل في الصين ولا ما تجي كاين الجايه نعم نلاقوا في l'activité économique il a le port il a l'aéroport il a la zone industrielle qui tire l'emploi et la création de richesse alhamdoulilah par contre maintenant si l'activité principale est basée sur le commerce le service plus le tourisme montagneux. Est-ce que c'est avec سعيدة كان كتشي الحسابات ناع لي ستاتيستيك يخدمن الشوماج يقلنو قبل تيمساكينه خاطر Ben, je t'ai dit, ça veut dire les Ouzo, il y a plus de chômage que par exemple le Djaya. À chaque fois, les Ouzo, il y a le chômage, les gens, ce qu'on appelle l'activité rivière. Soit l'agriculture rivière, soit des emplois non déclarés, soit des journaliers, etc. Mais le financement, la réalité, il est plus au plus financier pour les immigrés. Les immigrés. Soit des migrants nationaux, ça veut dire باللي خدمني وهران خدمني الصحراء انا خدمني l'étranger فرنسا كندا كله. Donc automatiquement la région est pénalisée par deux choses. D'abord, dans une situation économique qui s'est installée depuis les années 90, c'est la fuite des investissements de la République des eaux. Après, avec la crise économique qui frappe l'Algérie depuis 2014, à la Séguir, les conséquences du Covid, qui maintenant, tout là, avec les feux, on dirait que c'est carrément. Justement, وكيلسقسينو ويسين ذا شو صارت ماذا قال لك كي ثورة تخدم ما كونستا ابري لي فو دو فوري كيميت ابري كيمساكي مزرعه مازالو تكفي ورا كيف مي اسكو سكر من الحسابات le constat c'est par rapport à l'information qui circule le véritable constat n'est pas encore fait parce que les organismes qui sont en train de faire l'inventaire sur le terrain n'ont pas encore terminé. Mais pour les régions touchées, il faut le construire à zéro. Il faut reconstruire vraiment à zéro. Ça veut dire bien. Non seulement il y a des pertes humaines, il y a des pertes économiques dues à la perte des infrastructures d'habitation de la région. Après, il y a la perte due à l'activité rivière, pour l'agriculture, pour l'apiculture, pour les pertes de l'activité tourisme. Parce que même les gens qui vont venir, ils viennent voir, visiter et apporter des aides qui vraiment contribuer à l'activité économique de la région. Donc, automatiquement, on peut faire un bilan, on ne peut pas l'arrêter tout là. Même
il y a des séminaires qui sont programmés prochainement pour voir à peu près l'impact économique sur la région, mais je ne pense pas qu'on aura des données réelles. Le problème, c'est l'activité économique. Les citoyens. Il y a des conséquences sanitaires et des conséquences psychologiques pour les citoyens. بروفيسور ولا ما سلاكد مليح وزري غير ماذا قلنا هذا الخيوط تليفونيك يتحركن خاطر نكون ذاكي فاول نسل اول نظن تصل ضيدة كيكتشف ça téléphone لا très bien فورا très bien كي قيلها مليحة إلا يوقم كيما واليك Donc, l'autre, le bilan est arrêté. Parce que quand tu vois sur le terrain, quand tu vois les images de la région, ça me rappelle un peu les deux villes du Japon après le bombardement des Américains. Ce sont deux régions carrément à construire. À reconstruire à zéro. تساوغيث مقرنة طاس. Le problème, c'est que Maccabi est solidaire. Les autres régions sont solidaires. Donc, nous sommes des régions qui sont divisées. Mais il n'y a pas un moyen de. Il n'y a pas un système de justice. Le problème, on n'a pas centralisé les bases de données, des données des citoyens. Et vous, en tant que... كونوا كيجي سيجاب يسعنا ك les intellectuels نا دينا كيجي c'est pas sans discrimination aucune par rapport à l'autre tranche de population mais كونوا زمير ما proposer mais qu'un système de coordination d'organisation de distribution de gestion كويت لي دون يجي او كتفزارينا قد بينا كسيوسيا À mon avis, je peux contacter des gens qui sont dans certaines associations. Après, on doit faire des informaticiens de l'université de l'Amérique de Béjaïa, du Patouar. Il faut mettre en place une plateforme électronique qui va centraliser les bases de données dedans et en même temps centraliser les besoins des régions. D'accord, c'est une bonne idée. Le temps de réponse aux besoins et de satisfaire les besoins. Parce que j'ai l'impression مثلا باللي جاي في حاجه غتجيب على ولا بنا on regarde pas parce que la face donc on peut avoir même des pertes après ça veut dire des choses qui ne seront pas utilisées donc à mon avis du côté de gestion de ce ministère il faut une plateforme numérique c'est pas compétence que mon l'université de l'université de faire ça. أنتم دكتور فتيحة غايد في كيو نسقسيان. يلعني سمحي إلا يمنو سقسي بغاكتي دفكار apparemment أتصل les difficultés تسعة مغلا cheminement يعني الماتيريال بين les matières premières marins. Est-ce que يكون بغي راون دينا تزمر أتخدم يعني une communication بغي راون باش كني par exemple entre بقاية أكد تيزي وزو غادي لي l'acheminement plus facilement يعني comme l'acheminement يتروحون سياقية وني تابضنا directement تيزي وزو il y a des difficultés. Est-ce que يزمر هاد يخدم un détour par exemple? مي وين تكون ويك زمان أتخدم مدينة يعني سدافم أمكان تخدمم شكرا يا رد فوسك ساقينا نخمن لي زانفورماتيسيان une plateforme où ils vont centraliser il y a la plateforme de la région c'est que les gens volontairement les gens parce que chacun va essayer de faire d'apporter sa brique au mur une coordination. Il n'y a pas une coordination. Il n'y a pas une vision de long terme, une vision de court terme. Donc, à mon avis, il faut appeler à une assise entre les associations pour qu'on puisse déterminer
dégager une équipe qui va gérer ça. Ils vont gérer la plateforme mère. En même temps, ils vont centraliser une plateforme de temps. On va appeler une banque de données. Ce qui va amorcer peut-être probablement la question les leviers justement pour minimiser les conséquences comment résilier rebondir après reconstruire malgré les pauvres en ressources naturelles, mais les fortes dans ces zones. Ça des cerveaux, alhamdoulilah. عندها ضغط في السيرفو رانا غاش فيها خدمنا غاش كل شيء. اثنين صراحة. Dans la vie, il faut être optimiste. Peut-être qu'avant les instants de Yadir, on voulait faire des choses, mais pas voir. Ça veut dire que si on va mettre en place une stratégie à moyen et à long terme de développement et de la reconstruction de la région, en prenant en considération les éléments suivants, on peut tirer du positif dans le Dramaguina. Donc, la première des choses que je ne peux pas parler, c'est que nous avons زمرد نورال سمحي كان بروفيسور مولا شوغيليف انا نخدم نستعفو شويه كفروي الموسيقى اد نورال الغورك القال اخت جاره ثاني مثل فكاية تداوي تفاشني وراطاس كفراتي ديوفا ثم غراس مني يكفرون في الله وكذا مسنا يشبح في كثير وكذا مشايدي فكاية تداوي تفاشني وراطاس كفراتي ديوفا ثم غراس مني يكفرون في الله أي مشنا ولا ورث تجينا ذي خمام ذي بهيم ذي ثمورث النار ذنثني ميك زوارا ثعفسن ثاموسني ثنوى ما تسعة سن 24 دقائق تغالين أرذاقين البلاطون راديو تيزيريان يدي فاتحة الزلويض ثيكلت النظم فاتحة في اللام صحيح لا ثمينو فظلمات يسد مس حميد شعلال السنم ديجا يسد أرذاقين شحال تذويلين أنصوفيسكي حميد تنمرت يميدو الزلط أرذاقين وكنسكي تذويل تاقيا أجمل القصص الزلوك في اللاهوت الزولي ويا سبعين تسبع سيسن أما داكي أما دي الزولي اعتقاي لنا ثيري المريا أميك وقيل شي تقارنا كاك حميدو دسلي قرب تشطوح إلى دونك نبدا الزول في اللاهوت الزول عسلامة تسبع سيسن الزول أما ودي لندا أما ودي لندي الزولك في اللاهوت فوالا تنمير حميد ادنو مي لا يدنا دايما بروفيسور شيتي او تليفون الا الو تنمير ميثولوجيا ديالنا اتكمل كان قواليك بارابور رسخسيني تكي كاين لي بيرسبكتيف دا شوست تمال ما تخدمم ايوا كنا دار فدم ثمورت القبايل السدام ساينس الاخرى toute la problématique de la stratégie de développement de la région de la Kabylie, on n'a jamais intégré le territoire dans le développement local. Je pense que les intrants sont venus des bras. Les intrants sont venus des bras. Donc, à mon avis, ça a une grande opportunité de transformer cette situation de catastrophe en opportunité. À travers d'abord de repenser à l'urbanisme rural, des villages neufs. Deuxième, de développer une agriculture rurale. C'est un exemple, une fois que j'ai avec notre émission de l'Israël, اللي أخرج إبرانديس من الجمال الشمال وكنت العالم. Or, أنا خدمنا في الكيوكيو رورال économique, la ration de même la radicale. Et c'est une création de richesse in la région. Le troisième point, c'est le tourisme de montagne.
Et donc, tu aurais, d'un côté, le tourisme de montagne qui permettra d'éloigner un peu les forêts primaires des villages, mais en même de générer la gestion de l'emploi. Et le dernier point, on connaît une union économique. J'aimerais bien que la catastrophe naturelle va faire revivre dans l'esprit des gens parce que si on aura des coopératives ان شاء الله تواريخ ديالو نصلح وغد نسلى مليح بروفيسور شتي نزمر اكيد ناوي ما في سلفغيك تيكلت نظاني ولكن انا ادنا بوردي استلقيت ولكن انا نسقرج استلقيت تمثال تاكيا تمسا تمورت القبايل ايوا كتساوند تنمير تمقرات ميد اللي ضيدنا اكدنيني اتيكلت النظام تنمير تروح اوي ثالويث أقلع نورال داكي تنمرسي بروفيسور شيتي ديلاني ناقص كوس نسلي وانا ساعوكور الصوت وقيل كتيلي غاري نسي ديكا وكور حميد هي تسلي راسك كشما هذا شو دينا سي هذا شويه لا اظن ان السلقايه الهضره في كيني تدمسان تمر بالقبائل اورياليتي تمر القبائل وتسارع تدمسان ساعه ازمور ساعه تيزيزوان ساعة كرا تجور الفاكهة ياكل المال. أتسميتير كان ديتشينيا دكتور en économie voilà اللي كان responsable de l'université Tizi Ouzou voilà qui تورا قد شغل l'organisation riposte internationale voilà donc تدم سنة وتورا كمصان التساهل كمصان نظران بالليك أيني شتين تمرت الصح الغربة عنك شتين تمرت لو قد يلان داكيني كيت إكسلاين ليكونومي تمورتنا باسكو سي صور ديالنا سي صور دين قاريفن يتلحوا على ليكونومي تمورت القبايل جيسبر كو سافا كونتينيو ان بو بلوس كافون ادي زاد شويه ومصروف غير تمورت الغاشي من داكيني كي تتصرف اكثر على تمورت باش كني كي هذا مساق تمورت القبايل تبعو اسكو تساقي لا سوليسيون ماشي تساقي لا سوليسيون تاقي لا سوليسيون ماشي لا سوليسيون تاقي سي جوست بور ايدي pour aider. Et la solution, c'est ils ont commencé déjà. Donc là, j'ai regardé, ils ont commencé à le faire. عندك يرغى خطر تجارة الزمور خاص ترغى تخلف خطر سايز ورا المقريف دونك هاد شغل تخلف التي مشطوحين تيدي يخدم من كانوا السناكين او دون شغل راه هذاك اوبليجي هادو غالن فوالا استعاودنا القم مي سي زمرين سي مقرانين هادو غال تدخلفت بالك كثر نزي فهمت ماشي بالك اسكو ساكدي الدول ماشي داسكو ساكدي الدول مي كيغير عامين 4 سنين هذه اليوم زمور ان شاء الله اللي كل خطر الا كتظلم باللي كوماسان ديجا الزيت وزمور كوماسا تفضل برا nous نسيد l'exportation plus هذا اللون الزيت بلوس هاد اكسبورتين بلوس دونك ليكونومي تلعب اسكو ليكونومي تبت كان في ماشي لا في الزيت ذاك لا ساعات ولا ذهن نسى الزيت خاطر فتوكي الحوايج سهلين الحوايج زمرا نخدم زرت لا ليكونومي دو مارشي ليكونومي سوليدير اسكو تمر في القبائل اون بو نزمر سورتو ليكونومي سوليدير نزمر مثلا انا عارضه نسالين مثلا لي فروماجيري تدارت الدوكر 4-5 تلاوين بس تنسالي من فورماجيري بيتي اونتربريز انا عاون باش كاين كتدغنت تيستا دغنت المال ايتترا زمرت تساليت اون فورماجيري اون بيرجوري تيغوراسين تم تيغي كيت تيغي خدمت كيما لي سبيسياليست دايور في دي فورماسيون بو بارتو يونا لك فوراسين خدمن مي مالوريزمون فري كاع سيغارخان روحن دونك يفون ريكومونسي ا زيرو يعاودوا سوادا لكن تيزيزوا صلحنت بور بولينيزي صلحنت ماشي كان ماشي شويه صلحنت مليح خاطر نيتنتي كسالين الشيق دي الجور نيتنتي فوالا تيكتاوين دان كوتي فوالا ندير القحن دي تجاره عارفاها سي سا دونك سي امبورطون سي تري امبورطون اي بوي c'est-à-dire ثمت
تنوزو ثمنت لها ثمنت تموت القبائل اللي ريكونو دو الناس طالع vers l'Algérie d'ailleurs pas uniquement dans le monde entier avec les plantes نسعة les montagnes marins tout ce qui est miel de hauteur de montagne est un très bon miel, est un miel d'excellence donc là mais malheureusement فري ذاك كي تطاسي قرغان اما المال مينات دونك كلشي غادي يعاود سودا غادي يعاود العتاب الزياده مي زرا باللي اللاعب هذيك خدمن اما تمت اما ذا زمور اما ذا الفاكيه اما ذاين النظام اما ذا المال شويطه ذو علينا خاطر ذيك ساعه تكشن زمرا ديالو سقامو داس توسقات تمثاله كيتوريا كاين كتواري فاكيا تمرغيوس سي ريفوار اونتييرمون كومون تدو ثمرت القبايل ماشي زمرا تعوض بتيتا بتي لوتوسوفيزونس تي لي واد ديبوندون دو اين تاكل مفروخ تاع شنويه سا سي دونجرو كوميم ثورة يفو دير كنكونيس القبايل عندما لا متسجله ثمورتنا C'est ça, c'est le plus qu'on a. Il y a beaucoup de solidarité. ماشي لا سوليداريتي خاطر نكوني خاطر نكوني ساعات فهمتي ذي دونك مرن تسكي صور دينا تمورت سي بور فير افونسي تمورت القبايل وهورن وتعدينا وين نلحق واقي بصح الا الوهورن ما يمسح شويه الوهورن قاث النكس ما يبغى ربي تمورت كتبدل دو توت لي فاسون هو نورسني هو الحكومه كي غامس باطلي تبدل ارتفعت خاطر ما الا غادا تصالح الشغالات سوا خدمن اتصل الحوايج مرات نخدم بلادي ثانيه بلا الدوله مثلا في دار في التوريزم نزمر نسالي ان توريزم انورم ان توريزم انترناسيونال نساء اما البحر اما الصحراء اما الدرار تولي التوريزم ساعات صدير كل وقت كسكواس نسعوا لي توريست اذا شوتي لا قوه كي تسرح ماشي مو بغينا تسرح التوريزم وسار التوريزم ثمورتنا باسكو زران المال ديك شمو برانيه اديويه ذس اش اديويه مثلا وديوي الفهامه اديوي الفهامه ينس ولا متبغينا راه من كوني كي تنفغات للناد باللي ذا الصح يشونج دو كومبيتونس تجارة ثمور تتساوين كان كي في نروح للسالينا كما خمد الماروك غادي تونس سرسن لي باتيمون لي تروك يمن سن كان تونسي وتشارع ماروكي وتشارع من كل ما تنخدم هذه تسكين هو شعب الجزائري في ذيك ينفع نسرح الشغل مي بصح مازال قال نتسنى باش كي يروحوا دابا كاع في واحد سلمي في حميد نخمانو تراكت ميوزيكال نستعفوا شويه الموسيقى قال لي نغار يمس حميد سالمي وكنا غادي فيك راي نسنتا سحريش سمغلي الناغنت ثمغلي ليتنو بسيكياتري في سواري ثقيق حزن ثموت البلاطونا دي تيزيرات عند الخمسة غير 25 سلام دي تاغشتاكي علي عمراني شبحنا طاس مازال يدنا يمثلنا حميد شعلال دونك نقول تمثلت في ليكونوميك زعما حوال سمحيه ما اللي كنت في غير الدارنوض كيتشيني نستخمض خاطر كيتشي زراب لك التاروض داير توريد تكسوف تسالي عدان في ليكونومينا لا تكتفتي كي دوري سي ان رومون سي ان رومون سي ان ايسي سي ان بروميير ايسي في الذمسة وفات كلش كل ثمورت ولاش ثمورت كلشي يبنى في الذمسة اما ذا البوليتيكا كلش تذمسة صدير ما ولاش ثمورت تذمسة ثمورت تموت نكوني البروبليم الناس سيك ثمورتنا باسكو نسالة تذمسة يقلان دي ثمورتنا تيني من قار ليكونومي باراليل سي تيل كي دومين 70% لا 80% تذمسة تمورت سداو القاعة يقلعوا سوتيران دونك الدولة تستنفعها وزمرات تكسل الطاكس وزمرات تكسل الغرامة في الذمسة ياكيني كيت في ذاكي حملنا كملنا كاكي خاطر نيتنيا لا ما فيها كيني كيت لا ما فيها كي لان دي الحكم يقسلحوين تذمسة سودا ستوفرا باش كني كيت تساعدين اكوين يكورن خاطر ثكر ما الا تذمسة العالية ما الا ثمورة القانون يوهر باش تساعد باش تسوفغ ادريم توكرضا ذاكيني كيت باش تسوفغ ادريم توكرضا يوهر مليح دي هنا دي ثمور 79 نعم 80% تذمسة كلشي دابا كان كلشي سداو القاع صافي كيسهل السن اكن تساعدين
ذاكين اين كورل اذا من كورل اتدمر تروح ريف ديلي صورديين وقيت في ديلي صورديين خاطر كي تضارو ادي ياكل ذا 6 دينار اثني في ديال ذين هاد الحقنا ذاك 6 لورو كي تمثل تمقراتي لقيون ماشي ذهني صافي كتاب ورتينا لنا وسفنينا راه ياك هدنت دونك وسعارة ثلاثة مسا يقعدن وزميرة قاعد تموت يا الناس سهلت الشغالة سوف يفول با سادير يزون با لا فولونتي بوليتيك وسعينا لها الراي يسقمن باش تقعد تموت وبغينا تسقمن اكيد الراي كيفغان دونك في ذاكين كي تنتناض على كل شيء دوبوي مانون فيفري 2019 راهي تعقل اكون يهضر بزاف تيقال اشتغل خدم تمورتنا تسعه اين لا تشدوني ثمره اما هذه الشيء القاعه صدير الا نسداو القاعه اما هذه الشيء لا نقني خاطر ما يطيج نساء باش كاين الانرجي رونوفلابل نساء دكوا اليمونتي الموند اونتيي اون الكتريسيتي اذا شوت وبغينا راه لو كان غتجن نخدم غتجن وذي سعان الراي العاليه يتقليفن الحاجه الهاني تمورت لنا والله العظيم مرت فرنسا لا فرنسا تقليفنا مكان نروح لتمورت باش دافنا خديم انصر ما نعرض تنمير حميد تنمير كويني كذا ذيني الهان نعرض انظر ما نطف مس حميد سلمي استوي لك انت اللي غير تشعل ثمس ذيك ثورات يرد تجي ولا ذا صغار ذا ذويتي ديك شمان فمرثيك جلا ثعمار ثقل لامي تخسر فنزاتر واسع سيزان فنزاتر واسع سيزان هذا ويبض الدار ثثرين غيصار غاكثي زمرين ثامر زقزاون ثوغل تيرقين اسل سيوف نغسي غيغثان ويور زميران نتسنجران تنمير حميد العماري لنا تمشينين استرشتاقين اكليدي فن يليذنا مس حميد سلمي نتن شحال تيكولي ديال زرقنا ياك نداكين تا بسيكولوج شيرشون نتنو بسيكياتري مي فغان دينا والفين يخدم ستوزل سنج امسلي الزول عسلامينيك الد حميد تنمير قبل العرض النخ افيك بليزير زول في الاول مره يدي فاتحه وكنت حميد شعلال قلنا دقيق البلاطو الزول مس حميد سلمي قلت شحال ايام وزرع يقيم الصوت يسمحي كان حميد وزرع باش مسلايد كان في ليتنوبسيكياتري خاطر سي بون ارد حميد دايني ونعسو نعم دايني ونعسو ثنمير حميد فوالا كملا واليك دا حميد سلمي زماك استمنت دا حميد سلط سلام مليح فوالا ني راك اني دوال فين تخدم غادي وك نتسلني مسفليذا نغد بلي كيتيان بسيكولوج شيرشون نيتنو بسيكياتري ما الا كيلزم على دارنا زراك سوري تكتوفين دي زارتيكل تخدم واقيلا تكتو سميس اثنو بسيكياتري كولتور ثيرابي وليس يعني شاديه plusieurs années de cela. Voilà. Depuis 2004, j'ai publié beaucoup d'articles sur toutes ces thématiques du traumatisme transgénérationnel, des langues, des drogues, des conduites addictives, des problèmes identitaires, la culturation. En tous les cas, le problème où ces pratiques, c'est sur le terrain. Avant tout, il y a la recherche, mais il y a aussi le terrain, le cadre. Donc, قدمنا غريب النار ميجان دوك إديوسان سي الكامول سي الإدريس il y a longtemps. Et l'ethnopsychiatrie, cette discipline, elle tient compte des attaches, de l'appartenance de chacun, de la fabrication, on va dire, culturelle de chacun.
اي دايما كي نسرز في التسويح خاطر لابور انا غير تساويض كتموسني ويناكيا داين غادي تاوين سنفع تصطاش ثورة سول غاكين وكنا ديلي ضيفنا اون بريزونسيال لا غالفو لمشارا اكاكيا الفراكان ان توكا ما كنسل داغن تواغيتا كي حزن تموت القبايل مشيت تصدرت كتشيني اون طونك اغريف او ميم طون دام الجاي دام ثان ان فيس دو لا كابيلي مشيت تصدرت تواغيتا كي Tenez de Rariv, ça veut dire c'est à distance. Voilà. Les images sont extrêmement choquantes. Même pas et des images de ces images terribles. En même temps, on est à distance. Donc ça veut dire qu'on n'a aucune saisie, rien de concret à faire. Les médias, on n'est pas dans l'urgence comme ceux qui sont là-bas. Mais en même temps, on est tout près, en même temps, on est loin. Et même, enfin, pour ma part, j'ai toujours dans ma tête, il y avait toujours cette éventuelle prévision des catastrophes parce que c'est l'istiqlal en 1957 le primat de le primat de l'intérieur sur l'extérieur et le primat du civil sur le militaire donc l'Algérie actuelle est basée sur cet ennemi. Ils ont deux ennemis extérieurs, Israël, Maroc, deux faux ennemis d'ailleurs. Il y a un vrai adversaire, parce qu'on n'est pas des ennemis, on est juste des adversaires politiques. Donc c'est dit, au niveau politique, que la Kabylie a été toujours en danger. Et tous les acquis que nous avons eus, c'est des acquis, c'est pas des vrais acquis, c'est des concessions, c'est des mobilisateurs. Tenez à ça. Donc même le haut commissariat à la mazérité, tout ça. Même l'officialité de mazir, كل شيء ذاك الأخ. Voilà les programmes ce que c'est que le malheureusement. Donc c'est des choses que je prévoyais depuis très longtemps. On s'adapte, on essaie de prévenir, j'ai été pas mal de temps d'ailleurs. Donc dans un sens, ça ne m'étonne pas, bien sûr, je suis choqué. Tout le monde, on est choqué surtout par l'adversité qui est de Rennes, c'est-à-dire les incendies. Si c'était un incendie naturel, ça aurait été perçu de manière différente. Voilà, c'est la catastrophe, donc la solidarité nationale, internationale, etc. Mais le choc de l'incendie, ça veut dire que c'est un ennemi intérieur. C'est comme si on était atteint de l'intérieur. Et avec un ennemi insaisissable. C'est ça qui rend la catastrophe encore, le traumatisme, on va dire, collectif, encore plus important. Bien قبل justement les traumatismes qui de ton point de vue تخدم قل شغالة كويس تنضي كان كزوات بليك تداوضنا تاكومباني تدوي دي إكسعنا كي لي traumatismes et tout ça donc تواغي تاكي أمشي نزمر سواشي نزمر نعيون كتشيني كي دام جديد أمشي نزمر تعاون السياقيا les personnes traumatisées. لا باش انا بيرسون تروماتيزي لا كنفهم مسكي كتمثل تاكي تواريث كي شي تمثل التواريث منفهم لا نمشي ديكا نمشي غوشي نقرا. Il est difficile de soigner les traumatisés comme ça, de manière individualisée, comme si c'était leur affaire privée. C'est là où les psychologues même peuvent faire des erreurs à ce niveau-là. S'ils individualisent, s'ils privatisent une catastrophe qui est collective et en même temps une catastrophe produite, fabriquée. C'est deux éléments importants. C'est pas un fait individuel, ça ne se réfère pas à une psychologie individuelle, ça ne se réfère pas à une catastrophe naturelle.
Azul Wismartaï, Dr Hamid Selmi. Vraiment, par rapport aux les conséquences, les émotions qu'ils ont emmagasinées, وجاي حاجة تموت تمس ده شو les conséquences يتزمر أدج. Est-ce que ça a une idée par rapport aux conséquences يعني sociétales دين يضراني أمثلة لي la société par rapport à وين يضرانا كثورة. Voilà, déjà, pour revenir en arrière, déjà, on a un traumatisme cumulatif parce que la Kabylie a vécu de maints traumatismes, de multiples traumatismes. Le traumatisme de 60, le traumatisme de la guerre, bien sûr, qu'elle a porté sur son dos, jusqu'à l'opération jumelle, le traumatisme de 63, le traumatisme de la 80, donc c'était des années 80, mais là, bon, c'était pas un véritable traumatisme, c'était au contraire une forme de libération, voilà. Le plus gros traumatisme, on va dire, c'est quand même, on le cite pas souvent, c'est le traumatisme de la mort de l'assassinat de Matt Lounès. C'est lui qui a créé le 2001. 98, donc c'est un immense traumatisme qui a donné 2001. Et 2001 a donné le traumatisme né des assassinats des 127 à 130 plus les milliers de blessés. Donc voilà les multiples traumatismes qu'a vécu la Kabylie. Donc le précédent, c'est exactement le printemps noir et tout ça, c'est-à-dire y compris le traumatisme de la guerre. Des fois, je vois à la télévision des vieilles femmes qui racontent ce qu'elles ont vécu pendant la guerre de libération, tout ça. Tout ça aurait été, si on avait eu une vraie indépendance, aurait été élaboré dans les années juste après l'indépendance. Absolument. Donc tout ça a été quand même mis sous couvert. Et je pense que ça ne même pas une cellule de crise, un accompagnement psychologique sur le terrain. Donc là, il faut considérer d'abord le traumatisme cumulatif. Plus Waghi, il faut considérer que c'est le plus grand traumatisme. On n'arrive pas à l'intégrer pour l'instant. Fatiha disait qu'est-ce qui va se produire par la suite. Déjà, il faut penser à l'intégrer. Comment intégrer ce truc inouï, énorme, imprévisible pour beaucoup, malheureusement. C'est pas prévisible que c'est à la fois un ethnocide, une tentative d'ethnocide, mais il y avait un écocide. Donc c'est les deux en même temps. Ouais. Donc la première chose là, on va faire, c'est comment intégrer l'événement. Dans un traumatisme, c'est l'imprévisible. Ouais. C'est l'imprévisible. La définition de la culture, en fait, une culture, c'est une sorte de toile, qui permet de se situer et de répondre à chaque stimuli qui vient de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est-à-dire de l'intérieur de soi, les émotions, les rêves, les pensées, ou de l'extérieur. Donc, on rend prévisible tout ce qui peut arriver. C'est ça la définition, on va dire, clinique de la culture. Au niveau clinique, c'est de rendre prévisible. Le traumatisme est une effraction de la culture, c'est-à-dire, c'est le total imprévisible. L'effet Micherd, justement, en remontant encore plus loin, en 1871, le traumatisme qui ressemble à celui en réalité de 1871 et voire de 1857. Parce qu'il y a eu des destructions de centaines de villages. Dans le village d'où je viens, qui est Thawrirt, il y a un proverbe qui dit donc en 1871. C'est pour dater. Il est bien daté, hein, oui. Exactement. Et justement, il y avait deux personnages que la Providence a amenés pour la Kabylie, qui nous ont permis d'absorber le choc comme un métal absorbe le choc. D'ailleurs, Mamri l'a vu comme ça. C'est Cheikh Mohamed El-Hussein et Simhan Mohamed. D'ailleurs, Mouloud Mamri s'est occupé de ces deux personnages. Parce que c'est les deux personnages qui nous ont permis d'absorber le choc. Donc, un est un poète itinérant qui est devenu un poète, on va dire, qui parle de tous ces chocs émotionnels. Les souffrances, il les a exprimés.
les a exprimés pour le peuple et pour son groupe. Et Cheikh Mohamed El Hussein, c'était le médiateur qui devait absorber ce choc-là, sa façon d'accueillir tous les conflits produits par l'introduction de ce monde qu'est la France coloniale par rapport à la tradition. C'est lui qui était le médiateur. À Sagui, justement, pour revenir à aujourd'hui, on est dans cette phase-là. Qui va absorber le choc? Donc, il y a un travail nécessaire, un travail de la pensée, un travail énorme de la pensée. Il ne faudrait pas qu'on revienne à l'activisme ministériel, aux slogans habituels, on va manifester. Et il faut accuser le coup et véritablement prendre conscience de la profondeur du choc. Comment il pourrait faire le deuil الغاشي مي قال لي روح ترويحين كاين الماتيريال كاين قرشيت وخلاف Il y a des pertes. لي بيرت كويس امي شي زمرن خمن لا ريزيليونس نسنا غادو غن تيدير بغير ما تمشتين عام 12 يقدر انا كايا. Donc, la première chose urgente à faire, et ensuite, après ça, c'est la première chose, c'est d'entamer des formes de thérapie collective, pas individuelle. Des formes de thérapie familiale et ensuite collective. Donc, جمعيات صلحتنا جمعيات تدين. Là, je regarde de loin, vous allez voir concrètement sur le terrain comment ça se présente. Vous savez bien déjà que Tajmas, en intégrant les femmes, c'est là l'innovation. C'est important. En intégrant les femmes, il faudrait qu'ils fassent sur le modèle Tajmas Nzik, mais en intégrant les femmes, c'est-à-dire chaque femme, enfin chaque homme ou femme va représenter un dromisme, c'est des représentants du Boudron. Donc une première élaboration à l'échelle de Tajmas. Mais là on est dans la thérapie, c'est-à-dire des choses ni concrètes à faire, les urgences sanitaires, les urgences de reconstruction, etc. Ça c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Il faut que Tajmas aujourd'hui, parce qu'on nous a enlevé cette prérogative historique de Tajmas de 1864, mais on n'avait pas toutes les prérogatives de Tajmas. Donc Tajmas, il faudrait qu'elle fasse une réunion uniquement sur le choc. Comment il a vécu le choc. Ensuite, j'imagine, mais avant que, parce que ça on l'oublie souvent, on parle Tajmat, mais on a oublié que Tajmat, quand quelqu'un m'a dit un représentant de Tajmat, on est déjà donc déjà تواشلتس سلايم بصراحه راه كاين هكا واحد السوق رئيس السيدات ديجا لي فاميلتيز دونك الا ديجا تنزوروث النجمان كل تواشل ذات النجمه باش تهضر فاين هضران نمشي تيحوا الفاوه يا كدوا وكدوا ils vont se soutenir les uns les autres. Le risque qu'il peut y avoir, c'est le déni, c'est-à-dire allez, on reprend les choses, on sort de là, on sort du choc. Non, il faut laisser les larmes couler, il faut laisser toute la tristesse. Mais là, je ne sais pas comment, ils ont perdu la tradition des réunions familiales. Là, la télévision, les réseaux sociaux. De manière volontaire, c'est-à-dire que Tajmat, elle peut d'ailleurs demander à ce que chaque famille se réunisse d'abord. Voilà. C'est une acquine, il peut y avoir des formes de travail, même, enfin, soit via les médias, les radios, les télévisions, c'est-à-dire des témoignages. Il faut que les témoignages
pareil, en dehors des secours urgents qu'il faut apporter, il faut qu'il parle du traumatisme lui-même. مي كوني دايرين نسال كراديو سيزيري لكن نروح سياقيا انا وين فبدوني نغلي سبيسياليست يكزمرن يلتدار ينطرن اكني اموا يليون اللي يخدم اواليس في الجرح ساكني دينين باش Exactement. ماشي كان دي ثمور d'ailleurs ولا ذاك خاطر لي فامي سون تروماتيزي سي سا شحال ديوني دينا ملي ما زالنا هذه العقليه كل يوم واجب ذاك واجب ذاك وثقة الحكومة وثقة القبائل تخدمن وثقة ذاكي ديجا exemple de فرنسا. J'ai donné l'exemple, j'ai réuni ma famille dimanche dernier, ma grande famille, c'est-à-dire avec les frères, plus les nièces et les neveux. Donc تهضر ما فاش ساكن. Voilà, j'ai un ou deux cousins, parce qu'on n'est pas très nombreux à donc, et on a parlé, donc bon, il se trouvait que j'ai pu assumer ce rôle de médiateur. Et j'ai fait parler les uns et les autres. On est des strates avec des perceptions totalement différentes. Et pourquoi je l'ai fait? Dans l'urgence, à la fois parce que c'était le choc, mais aussi j'avais peur que mes neveux et mes nièces, qui sont beaucoup plus jeunes, ne soient traumatisés. On risque de se retourner contre nous, au Kabyle. Donc, parce qu'ils étaient choqués via les photos, etc., ils se sont donné leurs propres explications. On a des explications ambiantes, d'ailleurs. Donc, par exemple, je vous donne l'exemple, ceux qui sont nés ici, parmi les enfants qui sont nés ici de notre famille, étonnamment, ils étaient très très touchés par cette réunion à la fin. Ouais. Ils étaient venus peut-être pas très convaincus parce qu'ils étaient un peu touchés, mais pas plus que ça. Leur vie est faite ici, etc. Mais en fait, quand on a parlé, ils m'ont dit que ils sont touchés par l'émotion de leurs propres parents. Ah oui. Pas touchés par la Kabylie directement. Ils sont touchés par la Kabylie qui est à l'intérieur de leurs parents. Ah oui. C'est parlant. Oui. Ils ont dit, bon, moi, ils étaient sincères. Et donc, vous voyez, j'ai pas commencé, je les ai pas réunis pour leur faire un discours, ou Guéren. J'ai axé, je vous donne l'exemple, j'ai axé d'abord, ils ont compris, j'étais très content, ils ont compris les émotions d'abord, les raisons, les arguments, de côté. Alors, comment vous avez appris l'information et comment vous avez réagi émotionnellement dans votre corps. Et quand on a fait ce travail-là, on a fait le tour on était peut-être une quinzaine. Quand on a fait ce tour-là, après c'était plus facile de parler des arguments. Et j'avais justement une nièce, elle devait venir avec moi aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'elle fait de l'archéologie et de l'anthropologie. Elle avait le corps totalement noué. Ah oui. Au début de la réunion. Donc là, je la regarde comme ça, elle s'appelle Sarah, je dis Sarah, elle m'a dit j'ai le corps totalement, les articulations raides. Elle était vraiment raide, mais à la fin, elle était complètement, elle a changé d'ailleurs de place, elle est venue sur le fauteuil, elle était totalement détendue. Et justement, comme on a travaillé essentiellement sur les émotions, je leur ai donné rendez-vous le 5 dimanche prochain pour parler de l'histoire. Parce que c'est là l'histoire qu'on peut travailler. Et il fallait que la demande vienne d'eux. Je n'ai pas à me poser, me faire de l'idéologie. Donc tout le monde était d'accord. Voilà. هاد ميرسد حميد نصرف شي طوح كان سفروي الموسيقى ادنو على الغور كي وكن ادنا ويث مسالت فين يقدرنا كنا كياك القبائل تي من غيف قرشيشني ذا شو خدمت ولد القبائل هاد ميرسد حميد يلا تشعل ثمس ذيك ثورار يورد تجي ولا ذا صغار ذا ذاويت ديك شمان فمرثيك جلنا ثعمار ثق كل
فنزاتر وسعسيزان فنزاتر وسعسيزان هذا ويبض الدار ثثرين غي الصار غقفي زمرين ثامر زقزاون ثوغل تيرقين اسل السيوف نغسي غي غثان ويور زميران نفس نجران سكوذ مازال ثروة القبايل تشعلت مسدق ثوران يرد تجي ولا نكمل كي زويلت النار تسميثير لكن نكون قلا قلاوان تفزارت تخدم راديو تيزيريا ودفكي غالا نيميرو الكونت ساكينيا في الحققتورا غاسا كان مسحميت سلمي تراجويا مي فرصه ونيت اديني غداكين تفزارت كاين راديو تيزيريا الزمر ما دار زمر ذاكيني مازال غدا كما ذ العشره كخما كاين راديو تيزيريا 10 gang 23 rue du Maroc Paris 19e métro Stalingrad let 3 lignes de métro باش كدرجو مرداكيا 2 5 et 7 ما فغام نروح لوطوبيس كي نسقى لك لوطوبيس رحت 45 دقيقه حنفي تصا لا ما حنفي قلت ماشيين فوالا دونك لوطوبيس 45 دي صوابن ذاكينيا قباله نار اد كنت بزاف نون نيميرو الكونت نرادي سيزيريان اونتي السرتولا اف ار en majuscule 27 2004 LF 1000 0140 0976 1 S majuscule 02 019 la classe ديال الشخص تقبايليت اف ار وقت روميس majuscule 29 2004 الف إلى 140 إلى 976 يوان اس ماجيسكيل إلى 50 إلى 19 دونك نتراجوكن الفرح القرآن أيني تقول مرحبا سيس ام كل يوم نديف كاين ميزمان نا كيف فتحها النغال المس حميد سلمي دا حميد انصوفيس يسيك تيكلت النظن ذاك روماتا في النهار دي هيزيريان سمحي يزمع كوال النغال افسواغي سيك حزن تموت القبائل والسناكيان تواري تسنا في درن كان كنت فيرس فوالا كلا 4 نثيراسن عندنا غن اقششني جمال بن اسماعيل ذا شو يختيني تموغلي كيفاش تاكيان يمين زميراني فيتي الفولي بوليتيك فوالا هذا زور الناس ولكن الأربعة تيرثني واش تخمضي واش فاش هذا شاد مكثر ايش رضا المكثر لا بروميير باتاي فاطمة سومر فرونسي 57 تنيت زوارة باسكو فور ناسيونال قال مازيك فور نابوليون فور ناسيونال أربعة تيرثن. Donc le premier haut lieu de la résistance, évidemment le symbole qui se détache très vite, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure, Abban Ramdan. Donc ils ont choisi, on ne sait pas qui ils ont choisi ce haut lieu pour perpétrer ce forfait, ce crime atroce. Donc c'est un montage, c'est un vrai montage. Le problème c'est qu'ils ont dévié la discussion. Ils ont commencé à parler, même les intellectuels, la violence anthropologique, on est des violences, la violence, c'est ceci, cela. C'est d'abord l'autodestruction, il aura tout de suite. Comme si on pouvait résoudre le problème anthropologique de la violence comme ça à contre-temps. Non, la première chose c'est de démonter l'intention de Warzel. Comment il a monté? La première chose, son intentionnalité et le montage. Et le montage était parfait. C'est des experts, hein. Ils ont déjà fait les histoires de Capsigli, tout ça, plein de Bourdiaf et compagnie, Mato Blounas. Donc c'est des experts. On leur apprendre. Et c'est un crime parfait au sens de après la tragédie, après la catastrophe. Ils ont réussi à retourner
une partie de l'opinion algérienne contre la Kabylie, une partie même des intellectuels, une partie même des Kabyles eux-mêmes, contre eux-mêmes. Donc, c'est parfait. Tu peux pas faire mieux. C'est Tu vrai. peux pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux. Le problème, c'est que nous, on est parti dans plein de directions, la violence anthropologique, le MAC, enfin, Le toutes les pardon, diversions. demander le Tout ça, c'est pardon. des diversions. Oui. Après, il y a eu l'histoire, ce que tu disais de ce qu'ils ont fait. Ouais. La fameuse délégationnée. La délégationnée, c'est très opaque. C'est dans déjà un espace complètement manipulé, un contexte manipulé. C'est en quelque sorte, c'est avouer la culpabilité de تمنات القبائل تمنغيوت المزية كاع. Finalement, ça se résume à ça, parce que normalement, s'il y a une délégation, pourquoi pas? ديال تمقارت حاشا ما استعرف بليك تنغضيو ناس سوا ديال تمقارت سي رحمه ربي نتا. Le prix du sang, c'est quand il y a un meurtre, mais il n'y a pas eu de meurtre commis par les locaux. Dans ce cas-là, c'est là l'anaya. En délégation pour présenter les condoléances. مي تقوايشو إلا قاذا وين يسوينا كاين ديال تمقارت. Oui, mais chez nous aussi, c'était aussi informatif. Donc, ils n'ont pas de l'argent. L'argent, nous allons se ça. C'est ça. La délégation, sans Je pense pas que القبائل ما نكوني غتخدم. يدير كان ونقصين سي الجماعة من بعد دوك هنا ما راه ظن لوكو داغن لكن يشبح لو كان راح سي تري بو. Ouais. On dit on est avec vous, on est de tout cœur avec vous, il y a le sang qui s'acharne, etc. Et nous connaissons évidemment, on est innocent. Non, j'ai vu la cassette née, le type il a parlé en plus dans un arabe coranique totalement. C'est-à-dire on se n'est même pas ça à la fin déjà. Il m'a mené Danielson, apparemment il est du MFC, MSP Hamas نعم بيسقى مزيان. Donc, تعرف نطاق ورانت coranique et puis dans son discours d'ailleurs يشكرد اللغة تعرف il n'a dit on ne se laisse travailler. Donc c'est la manipulation jusqu'au bout. C'est la manipulation Voilà. de bout en bout et une manipulation. De l'assassinat jusqu'à... Mais le plus grave, les gens sont choqués, même des gens comme toi et moi, on a été choqués par le revirement de certains intellectuels arabophones. Est-ce qu'il manque pas l'esprit critique? On ne s'attendait pas à ça. Même Houari Adé, il a parlé de violence anthropologique. Ouais, c'est-à-dire, au lieu de démonter, là, au lieu de montrer le montage, non. La violence, etc. Et là, c'est pas le contexte, c'est pas le moment. Et c'est pas en une phrase que tu vas parler de la violence anthropologique. Et en plus, à quoi ça sert de parler de violence anthropologique? Il faut parler des systèmes de médiation qui ont été écrasés, qui ont été annulés, qui ont été, on n'a plus les médiateurs nazis. On les a plus, là, pas de Ninzik, on les a plus. Moi, justement, c'est une instance de médiation. Les marabouts ne remplissent plus leur fonction d'antan, qui est une fonction de médiation. Donc, c'est la fonction de médiation dont il faut parler. La violence anthropologique, elle est partout. Même chez le peuple dont on disait qu'il était le plus cultivé, les Allemands, ils ont produit la chose la plus infâme de l'histoire de l'humanité, le nazisme et le génocide. Donc, ça ne sert à rien. Dont il faut parler, quels sont les mécanismes de médiation qui ont été déréglés, annulés, brisés, et brisés par qui? Alors, à ce moment-là, il faut chercher les responsables de ceux qui ont brisé ces mécanismes de médiation. ما تبع غواليك دا حميد اسمح لي فاتحه ولاش تسمع؟ صافي دير تورا اكتيني قراي لو كان ذبر حد سوذرينا كيان قنطرنا كا اذ نجمع نعقل نسد اذ هضرنا في تمثاله كما تنتمس اما تورثي ديالنا كذا فيروس ايوا كني بور ديكونستروير وكان اتيد فرونتي تقرشن ايوا كنا دارن كل يوم سمكانيس كل حاجه سمكانيس كنا زران انو يخدم تمثاله كيا فوالا يمتر لي مو سور لي مو كن كل يوم هذيك من ثم دورتيس dans les meilleures conditions possibles. À partir de l'expression profonde des émotions,
on peut remonter vers l'intention ou l'intentionnalité de l'ennemi. C'est à partir de là. خاطر الزرير دا شيك نقل عندك تاع بوطيم دك وليم دي فسام زرير il y a un ennemi insaisissable. Et cet ennemi-là qu'il faut capturer, c'est ce que je fais dans le travail. Tu sais, quand je travaille avec les gens qui ont été torturés dans leur pays, oui, sur les traumatisés de guerre, de multiples génocides, je connais bien ce qui s'est passé au Rwanda avec les Tutsis. Je sais comment ils ont déréglé justement les mécanismes de médiation derrière. Les génocides prennent, donc c'est une longue histoire. Mais en tous les cas, c'est de ça dont il faut parler. Il faut qu'on ait passé des émotions. Avec j'ai pas plus de temps avec les patients. Qu'est-ce que je fais avec les patients entre autres? Je démonte le mécanisme du bourreau. Je vais pas travailler sur son histoire à lui, personnelle, on peut, mais bon, c'est pas ça le plus fréquent. Le plus urgent et le plus thérapeutique, c'est de démonter l'intentionnalité du bourreau. Qu'est-ce que le bourreau a voulu produire en lui? داكور فاتحة بغيت تسقسي نكارو ولكن نكفوت نسالي تزويلت الدحاميد فاتحة بغا تسقسي فغي ديني خاطر سلي غا كاين كرا الهضور باللي بغانا نخدم اون ستيل جمال بيان سور غادي يرحم ربي ان شاء الله مي بغانا تخدمن يلا رفع ثيرات داشي تمغلينيك بارابور ويكيا فاتحة الايام ديون والقرن دي سلفيين غادي يرحم ربي ان شاء الله. أكيد أرجو صحية ما في دغي toi tu l'as dit avec une bonne intention. Je l'ai dit avec une bonne intention. نقاريتي مرة. De la pensée qu'a dit le mar, il n'y a pas jamais d'inchallah. Il y a t'arham Rabbi, il y a Rabbi, point. Maintenant, d'inchallah, ça veut dire je souhaite, mais s'il le veut. Bah, toi, tu le souhaites. C'est pas la peine de rajouter Dieu s'il le veut. Dieu est compatissant. Donc, on peut discuter sur ça longuement. Donc, du coup, j'ai oublié ta question. La stèle. Alors, on a parlé de la stèle. Voilà, la stèle. Voilà. On a parlé de la stèle et on a parlé de la stèle et j'aurais bien aimé des choses تمغليني اللي ديالي بغانا كتخدمن. Pour moi, c'est vraiment secondaire. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'il faut pas que ce soit avec cette connotation de quelqu'un a été tué par eux, non, qu'il a. Ils vont la culpabilité. La culpabilité, c'est-à-dire, Wenna, il a rejoint, j'ai écrit un post où je disais qu'il a rejoint Matou Blounes, il a rejoint Tahar Jaout, il a rejoint. Dans cette mort-là, il a rejoint les martyrs de la Kabylie. Ils amènent نجمل فلاسي أفربيا إذا من ماتوا بناس انتهى جاوت يفصح ديني مليلا pourquoi pas un lieu de créer un espace de paix, justement un espace de médiation parce que Rahad Selmiyas il était dans le Hirak etc. Et on a réussi à le tuer comme on a tué justement il faut pas le détacher des cadets qui ont été tués brûlé vif. Après Waguer, c'est à l'histoire de le définir et d'insister pour que ça soit mis comme ça. يعني أكيد وي لا ستيليغيت زعما تفيد مي ليستوار إقلاق أدسفين باللي إذا من كينس يروح أنا ميداك معتوب الوناس ميداك بويض يروح كذي الصرغ فوالا زمرنا ما تدارونا جوستومون زمرنا دارونا نشتكي sur la plaque comme ça ils ont fait d'une pierre plusieurs coups. ولكن تلي وثثوس كنا الميليتانتيزم tout à fait. C'est pour ça que il faut démonter les intentions avant de finir l'émission. L'intention c'était de rompre aussi le lien. Donc lui il est venu justement pour que ce soit pas rompu et eux ils ont réussi à le renverser pour qu'il le rompe. Et c'est pour cela qu'il faut l'ajouter à tous ces noms pour dire que c'est un lieu, c'est un lieu de médiation, c'est un espace de fraternité. تنمير الدحاميد وليك عزيز ان شاء الله تغلظ سلعزه الجزائريه كي كدنا في كتقناتين نظن الفرح ذا مقران تنمير مقرا تاوي سلوي الدحاميد حميد فتحها تنمير حنفي قلنا لنا تمشينين واش غيتشاح وي سلوي الدحاميد
ثانمير تمقرانتي دا حميد سلمي قلن يدنا نفس الساعة تاقيا ثانمير المفاتيح ديني ثانمير الدكتور بليتو بروفيسور شتي يدي لن يدنا ستاوي لان تيليغريان كثمورت انتي اسميس ذا سلماذ كسداويت نفقايت اكود مس حميد شعلال يدي لن يزنا يروحو دني غارة خاطر يسعى الشغال دونك سنيني ثانمير تمقرات خاطر يوزلد وكان ديلي الوقت لا غالبي لا غاتي لو ديبي مي سي با غراف ليسونسيال الا داكينا ثانميرتي حنفيا كنت حميدي قلنا رت ماشينين ثانميرتي العربيه اوسي ديال نيدنا في كيغدا فوس المعاونه كنت عقلنا كنا راديو سيزيرو قبل نفارق تسميتي كان النيميرو دو كونت راديو سيزيريا من تفزار ثاقيا يمكن نعاون يتمثلنا نطار كمورت القبايل ما بغينا في الغرض الفاتحه alors ini دنوا تغرا alors c'est FR en majuscule voilà 27 2004 1000 0140 0976 et 1502 bah oui داك يفغانا دي مازال لا كلي دو ريب alors c'est 1 S majuscule 02 et 019 S دالساس قبايليت FR 27 FR au majuscule FR 27 2004 ألف يلم 140 يلم 976 يون S majuscule يلم سين يلم 19 ودي فغانا درزون أردقيا رخنا دي هزيريا نكون قلاق 23 rue du Maroc Paris 19e métro Stalingrad soit la ligne 2 5 ou 7 نار البيس 45 وتصايغ راح في برلين فوالا فنمثلوا هناك يدي دنيز نار تسعة تاقيا ارتي مليليت قلهنا والخير اوي التلويث ورسك غافص في تمورتي والشغل متجمك كثر ورسك غافص في تمورتي عفا مورتي وعسيسن تشيخ كم بلاد فغيم صدغت في مورمدان كميني تصدغت وليو الشغل حفظني مولا